Nanje ndishimye cyane. Amazina nitwa Bernard Mfutumukiza, LC5 Cancer Flag Bearer wa Northern Division. Mazima Kamanze mbasabe abantu ba Northern Division muri hanga mwikomera amashyi kubw'uburu bwinshi mwampaye. Benshi bakunze kuvuga ngo mutoraga abantu kubw'urushoro, nta rushoro nabaye kurwo ntarwo nari mfite. Reka wumve Bana Dakamari iki kintu kutwereka ngo mu minsi iri imbere twenda kuguma turakora ibintu tutaragamije kuvuga ngo nusente baduhaye, sibyo? Kuko nta sente nabahaye, naje mfite kuzakoresha umuhati mwinshi kugira ngo mbakorere, kuko niyo nshingano mwampaye. Ntandajana igihe kinini kuko nzi ngo Kazinduru FC ni wacu, kandi nzi ngo ihene kuyakirira hangaha ako tuzayakira mu butongore, sibyo? Manager wa team siko bihagaze tujazayakira mu butongore. So umunsi tuzaba turi kwakira ihene, nanje nzashaho amakureta 2 ga soda. Woye Bernard Dakamari woye.